Kani gadega Pati CCTV, bat fidang pek yaki kubor baman kasni. Ka jingpen kre ka election MLA hau arjar khat pra kala sedang bat syong shet bha hanong thamai constituency ka bahap kanong ba shlong hadien ba baro laingut ki kertong ki bala pau khman kila ai la ki jong ki daw na ka benta ban yo ya ka jing job ha kine ka jingle kini laingut ki kertong ki bala de pen kre bha ya la di hanong thamai constituency kilong uba Gemino Mautho MLA ka UDP ba menta uba Charles Pingrop kertong ke Kongres ubadayu MLA Barim na Sorengham constituency bat uba Latip Langkhar Kongor MDC bala job laisin kinti nakabenta banyo ya ka jingshai layo banya keren bat uba Gemino Mautho MLA ubandai kertong ka UDP ulaong ba ka jingpen kre nakabenta ka election bansawan kalalong man kasngi na do bo job kum unong mikmat Yang syukwa benong kan ikawi bahadin bang layo ya kan ika jingjok kepada burung na kan ika nong thamai constituency aba kipat ba jong kan ika constituency berkawai kila pensyat hanga ya kan ika jingkit kli menlong kumunong ikmat jongki ngala persyangkat bangala kumunong ikmat ban penwandur moh ya kata ka jing amlut na kaliang jong pat ba bat nadu arajar khat lai ngajob nampat syong that hadu mentah namar ba kidon mo ki brio ki boong ba Gemino ke election na sim snem kalalong de pilayat ne am kalalong ne am pen kre ti mo ki ngong hoi ni pen kre hi na ka ta ke election den re pi hok ban sung thu pan na do arjar khat lai na do mo ngayo e ki jingjo na klem syong that ni kre hi ha ka bai de bat ki development ha ka constituency ini ya yang ya ki yaksa ni tuklar hi bubun ki mo ka bidi buat jing jong constituency but ka ba sultan pada kalong ba ladang ya kan ka bidi buat jing I scheme sispa na ki sispa scheme la persyang hi ban ai si ki pat ba nong song song jong dengan nong thamai constituency ka ba he wai ban pendam lut ya baro mo tang hini term iba mentatang lai saus nem kam de basuk den ring ala persyang hi ban le kat ka bangala bat ka baar pat kalong ba ya ki scheme ki barim ki bang ila de bandu no nadu usnem araja pra na spo khadwe khan a ki turu ngala yo ban khle bangala yo ban a ki ka constituency kan de ha ka bai di bat ki department ki prepare ru nasgo ban ai ka jing semua burung mon nak kalian kejonga ya kiru nomor bakilong responsive wat ada ngidon nak yang persyaru riba pun ki scheme wat ki project nak kalian jogi department bapero tu ngiyo men petrai kam kan ka constituency ki jongi bat ka ba kam kongsan lesi kan kum ka jing kemi nanti nak kalian jong pat ba menyasat nak menta ka jing jong pat ba jong gari ke jat berwi ko jongi jong jela ko jongi ngala persyang hi kat bangla manwara ikini ki assembly ke di kita ki jing persyang na kalian jonga kumu nong mikmat ndai tang nong mikmat jonga di ka constituency ndai ni ban pedru ya ka jelahi berkoi darang ya keren ka bede bakan ka jing te lok ha paling ka UDP pat ka HSPDP kan ni ka jing persyang na kalian jongi na do ki por ki bala let no ban wanra ya ka jing ya smutu jing mud manya trilang manya don lang ka jo ka nuon agaju kalama nomor bahkan ni ketika jing kemi lenti nak kalian jong pat ba bat kan ni ketika sur jong pat ba di wadada nak kalian jongi kum ke UDP ladang ya keren ha ka bai bat ka vote bank dan ka vote share ni khambon mangi nak kalian jong ka UDP di henry pada ngi piang semua ya kiwi ru ki regional parties banyak don rengkat lam bat ni mo ha kan ni ka juk ka kenhon kan nak kalian jonga kumu MLA jong kene kanong thamai constituency ngala ju ya syong ngala ju ya kren bat iba latip langru nadu itu ki por ki bala let no bat wat kini ki khandiat banai ro ngala ya syong ngala ya kren bat i te ngadang ong i ong ba pet na shimye pi kumu para la jong mo beling me wan lang ha ju ka seng ha ju kan hon nginya trilangket nak menta ka jing maha hi jong ka constituency berkawai kan di ya kini ngaju terwa nak kalian ka jonga iba la teblang ngong ba ada long ka ba la temo beling me dan lang ka ju ka
parti kan agajuk kan hon mo din re ka politics pada pisung tu mo jadi nakaliang kajung I pada idon kajing I dak kemoi pada din re hakapi pada ya ka jing kun election te haka demokrasi ngimla hi man khang ye noi no ru man kun election tingi I pada au pai ba kan mau nya tho bishar kan nakaliang ai bo pai ba ang tho bishar kan nakaliang jongki hi di wedi bukan di election ada kat pra nomor nakaliang jonga hi nga semua la persiang pendap ya kamram kemunong mikmat kemu MLA wana persiang kat bangala menri ya ke burong kanong thamai constituency kala penjob don burong menga wana kwa menri ya ke burong jong ke constituency ru wana kwa makan di constituency ru kanong kanuksa ya kiwi constituency ru kan ke jala Nakaliang uba latip lang kharkongor MDC ularai benyakun baik ya election MLA bat man kasngi ula dep pen krep ha hanrai hadu menta umpat pentikina naka keseng ba unyakun namar uap ya karai beginong kersan ken ajingmun election ni nginang prepare wait mo kinong kersan kadang migisngi kidang mo ba ni betul besakma de ya ka party ngisa decide ha desi ka meeting ke begini khatlang baro di kisnong baro khai incident dia mentahi na omba impossible sih mak jemput dari ko tam karai kalau ma ngirang ngarang ya chua ya ki no kerja na kisno bar na selum lang ya ki yang ta bar ni sepet na kanu ha kerhon ni kon manganum la amon rai maroi mangirong kam hidup ka kerhon penyerai lang te maka dia dige MLA election na kanu ko kapsul ba ha na ka kerhon ka parti ko ha tinggi le nang tai kemudian tu mentaya ke PDF sempat ong tak ya kata ngalabu option syakmat baka PDF rai kasyong pat hak bobon malang ngali shooting lupa la item kal jing pekre ila long Jerman kasngi lalu la khasan stem teng lai kendu ibro jong baka no kerjana jong te jing pekre ila long hi sha cha kan kalau so should declare bai banglum ye bang declare ngai ka parti kadang kata bang ngini te lang kam mulai wat hakakam council ru dekajuk parti dekajuk ibri di batu kelasan mo ya kam leadership nomor ni no kam ya kerasan leadership mo dengan ibo paskan kam tulaya ikelti tu isu bobol tene ke ibo pencengai nanti ya kalau bri pi kau kalau ba hakakam council menta ne le tamar pen khalambe pramai te pramai kad bahastit pandai kimnur hastit kimyatli bat hangni kiatli bat kongres bat UDP bat SSP kemafi KDP li kala pengkelami badan aktif parpa next UDP di gowa bon ahmad man kelam sebarit mentaru ke dikiju ibri ba mun pengkelam sebar sengai ni pramai te natara ngani trelang kemloken bat kebang ikwa bagi tali bat kata ikwa ban kilometer li hastet kimnut balong yang banyak teli para mengiswa ndai ginong kilo mai khmat mun khosi ni kel parti te kimnut ban kan ni ke dictatorship kawan nasti kawan mas squash kira sungi ban le kan ni kata ban mi isu wa kata ai kata beri ndai kimnut kata ji teli sia karena road ka bahang ni bare ndai tang banyak karena mlo sia wa bai ban film syuk tani gini te mungkin ke kam timan habi mi shman habi jangan ada dilal ka jong mala ni sipit lo isu pi koi kamong I ngidong kam ka kulhun ka baskem ngidong kam ka kulhun kinong ilam marbling ongum ta nama ngasong lai tam hang ne ngai kawai hadin kawai ka ai ka khliap ni moi kira jungi nadu khlau nadu udu yong nadu siam mantanu ka kamra masno mentalawan suku muda mentalawan suku ni kalau limitation nak kawan nak jadi kawan orang bah ngalai berpetri kamu ni kim kita telah dalam biasa ni assembly kiri ke subjek pinjakan kamu ke subjek kamu assembly pinjakan ke rel biru kiri ke subjek sah posted pinjakan ke influx kiri ke subjek ke state pinjakan ke bangun kira zu kiri ke state subjek tinggi dong kamu ke kerhun kamu climb kamu gini dah syai kita berunjuk dalam kamu tangi dong
Bani ka pelong yang bani amli ngas tu ba. Hang ni kasi long betang ki isu bungi keren ka jikso ju petso ju pai ba. Ni petso ni tho ka dei ka. Siom ba ka sarkar bani keren. La fiong influx, la fiong kirai zungi. Nei, la fiong ma kumta ismi SSTV ko gani isu bumi ta railway. Ni isu petso mereka bakut deh ka. Sabtu juga setiap. Tinggal orang ngimlah man ai ke jiana. Kayak ke menjabat hadin ka sipo ko sang tem. Ini mak isu ba kain kenang khlew oi den ko oi. Sa way pat kurtong de wa Charles Pengrom uban yakun na ka Congress ula ong ba ka jingpin kre kala sedang biang nadu ba ula syarem hau ar jar khat lai ha ka ba ula yarap ikipat ba kat bala la ibor ula plaru ba ka jing syarem ka de ka jing sting palan ha ka to kapor han rewal akata shem la babi Vi ka seng Congress man la ki jaka konstitusi ki dan la ka vote bank. Jadi ka mor kneng na ni nong thamai. Min suaru nong thamai leti sitting MLA di Congress laitam batu ni kates. Ratri laitam. Ba bindu tatam sini kan. Ada pikir kata. Jadi ka delimitation lesi kila le ki kawan ka nong mal ki nong thamai area ka bahap nong thamai sini nong thamai. Tomba kamu nga sang ni beri berapa itu itu loh di tolong minta kan ting hamad jing job jing rem pai baru kami amat tintip kum nu so boting ne bajau ne bakatang ne ke jing do jo khon junga kam de ke jing le jo ka seng dan ka to ka ningut te pin kinole ka seng ngada kam ju kuna yak seng Congress ketika seng ke ba ong nak bola sutit aki donor jengki ong ke jai beri kasi de bon Congress itu tu ba sedang ban bon abang ba ki seng ki sniu ni ki ba ini kan asmu ba ngati lai ke seng Congress ada ka sa marwe kan song ba seng Congress ke BJP ada pipeng hoi ya tu ajar sao mat lawan dekat along no lasu job put ini ini kayak ke BJP kalau le nado ka khatsa hado kat ni nani kide ki busubuden ni tu ka jeng sedang ki mati juga jong Dr. Manmohan Singh betul kinhon jongo tak tai ada mentang peli tetapi pet kayak kini ke WhatsApp ni ngating ting hoi umdi ba ngamlawan ben mo nomor ba ubri botre pihak Europe pihak ai kayo ini minta ke tangkan niat kakam dan ye minta ki duk ki nang duki kamar ba mardi kedor ke kiwi pinong tang ke ni ke minah ke ni ke bisa teh bagi ya pindo ni tai ke jing minta zero ki ombon lum tu black money suno tingkar problem lum itu minta what lese ki nang lum ke nimte be kata ya bola syai nimte inde ado minta te terus tingkar perlu deh ngam tinggi tu dia orang bangam ting orang kajing kun orang bola lain pesim beriu ulami kemudian nak minta kan ikam upai baun besar ino ibet ke bonlong unong mikmat joga tak cakap nomor MDC ru latih belang lalong MDC la light ubri bola dan experience ngaling lalong minister komisyon kenor jong dor bar Hawaii no laban de bru yang aru ki minta ki lanang kam itu shu de jeminu de sitting MLA de jing kun de long udah ramon ba kensting tu mula kot sunan lakot pi adu minta pio i ka track record janga belong gubno da nga di bru usnio pi tarai ko moro kening kan jadi kun tang tu pai ba ladin besar atom indri om dan we rubra kawang tienga himur ban kren percaya nga wala daging kristian ruya man ki ye kakam ye ka bod film bod yang bod ka soman jofi indri ye ka ek bola ite film laban burege